Wajah itu udara yang setiap hari kau hidup dan kau hembuskan itu. Allah tidak katakan bayar, apa paling pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asumpangan tu bawa si mata-mata ng perintah Allah Ta'ala pa. De dari pancaji jinge ang rengin fatawe illa liya'budun. Asumpangan bawa masung pelurfo subhanahu wa ta'ala. Nakutuli ro asumpangan biasa kita kelupa, yang dikicit di warang barang, yang dikicit di pangka, yang dikicit di papisana, tak kelupa ki. Gara-gara iro na minre ang lungi, gara-gara iro na minre, atika ni watak kalema kana matuna tawe, mega warang barang niya. Maca kaya, ang kawan disengaku, saya bergelar berpangkat, magi na iya, melo mingkalingi pengajaran, magi na iya, na melo na pengajari. Waktu orang mikir kayak hamil sifat dari iblis. Anak kayu bin khalaq tani wa khalaq takum